yili khona lapha emhlathini entanyana le kibo bakhukuluza abadluda indlovu ezimgedidibhuku dluleke lapha ekuvukeni ukuvuka lokhu ke njengesizwe la ikhanda leli legudi la isizweni sabanguni okwafika khona inkosi uphakade yaguqa khona amathamba yaphezulu nanti ichiphi phezulu intaba lephakeme nje uphezulu lapha ya inkosi endala la ebunguni yadwe bisizwe lesabanguni osizwa sithi kusekuvukeni ke bantu abanguni adluleni ke banguni sidlulela lapha ya Kodloza kwawona lapha kwadunga amanzi khona la kwithe ebunguni banguni bakwaNomzansi asikudedele Kodloza asambe baba amagoso onke controlani amasosha amagoso akungafika amasosha aphumela ngaphandle ngoba esegidile wona sebekubethelile wena nawe bethela abanye phela
suka dlala mfana omncane. Sibize khosa sibanjwe inkuzi malanga lapha gokolfaka khala qede usuku
Siyabonga kakhulu ensizweni. Zashaya kwezwakala njengamanje asidlule sithole itshitshe elimhlophe. Tshitshe elimhlophe number 13. Insizwa ingathi mayiqeda ukudlala iphume ngesango bakwethu. Asivimbe lapha eminyango amanzi akhona ethangini. Siyabonga abahlolisha lapha esangweni umsebenzi ensizela wona mkhulu kakhulu. Uma ningekhawuli lapho nifike nasekutheni amagosa amasosha wangaphumi noma kanjani esangweni. Awungaphumi noma kanjani amasosha esangweni. Awuphuma kunesidingo phela ukuthiwa ngafa umuntu ngenzalo. Siyabonga.
samsuka. Bheka unsizwa. Ukuthi asimeli kancane insizwa kungena inkosi kungena Inkosi singakhetha amabala okunyathela enyathela enhlungwane yakhethela izinkomo ikhethela izingabi namajongosi yaflathela inhlungwane kwana izulu inkosi lami labantu bakayisengomthandazo amanye amakhosi lami ngamaphoyisa inkonkone ephuza amanzi onkenkeni yaphuza yaphindelela inyathi emnyama yakwamangubane ethimle bayixokozelela abangoni izwe edume phezu komkholombe imbala ikhabe simamba yathi hlanguza amadoda uthekani kuze ukwenga wehluleka le ndaba ibuza kumdelanto umbala kamcijo kwaba kwaqingo kwamameza umfazi wathi siyekeni lezo zinye nonina ngoba kusekho umuntu ozosenga nanti izulu amthethelelo selifikile igqume elihlabayo elihlaba ungobela umbala kanongadu kwabantu lemakhuzeni dabusenzile segwasa impiyama wasengathi udadewabo ukhohlwa ngifile bangoni asikhulekeni bayethe awukazi yethu wabonani uma ungazange uyibona lento ubuhle bungaka basemachunwini madoda sibonge kwinyosi imbongi yenkosi siqeda nokubonga yayinhle into ngibuke ngamehlo kaze siyayibona yini baba bayede ndabezitha bayede makhosi amakhulu asendlunkulu sicela ukuqhubeka
Yeah.